Pamirsa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudi Sadewa Mausang, lembaganya pun setata nyokong kebijakan saking Bank Sentral ngeninin penedunan suku bunga, utamanya nih suku bunga pinjaman, mangde sektor finansial persida nyokong penglimbakang ekonomi Indonesia. Manut Purbaya Yudi Sadewa ringgalah pungkuran paiketan dani pacang nepasin pikobat keterlambatan risa jeroning nedunang tingkat bunga penjaminan utawi TBP santukan TBP mawasana ring deposito saha suku bunga pinjaman. Dani ngawohin kantos mangkin sampun kuangun prakanti pinih becik pantarening Bank Sentral saneka aptiang transmisi kebijakan saking Bank Sentral sayan becik ngenenin mikam kamin penedunan suku bunga ring pasar utamanya nih suku bunga pinjaman. Dani narkayang suku bunga pinjaman sida sayan tedun saking kanan mangkin mangde ekonomi dikelis ngelimbak. Sadurungnya ring bulan September war sekali tali selikur LPS mawali nedunang TBP simpanan rupiah majang Bank Umum saha BPR suang-suang antuk seket BPS dados 3,1% miwah 6% TBP antuk simpanan valuta asing majang Bank Umum katedunang makata selai BPS dados 0,1%. Kebijakan inucap mata timbang indik penedunan suku bunga simpanan sane kasokong ring kuentenan likuiditas perbankan sane deg-deg pinaka wesanan dinamika risiko keuangan global sane keselehin becik. Ring usaha penedunan TBP inucap kaaptiang sida nyokong penedunan suku bunga simpanan antuk selanturnya sida nedunang suku bunga kredit. Swardika Bisnis Bali Nguningayang.